Mama uthi wena every day ekuseni mawuvuka uhlezi uvukele. Uvukeliswa yini ukona mama every time? Muthomo ukugoka mshwethe. Wenza la yini? Mhlambe ngiyageza sengigqokile ipaint nebra. Ngithi hayi athi ngithathe noma yini la. Ngimangidlula nje. So wena mama unokuhamba ngepaint nebra maybe endlini noma like ngifuna ukuthatha ivaseline mhlambe ingaphi dining room ya. Hayi seliphende ngithola hleli ngapha ngidinga. So wena uvuke uphethe uTeddy Bear umbekela uTeddy Bear. Hayi phela umama unomunye umntana omncane uTeddy Bear wakhe lo. Awuhlanyine perhaps. Ngeke awu. Kumele yeside. Yiwo bagulayo uthu hawu. Umama mawumbekile umthatha njengani? Njengomama wakho okuzalayo. So wawuzibamba ngaphambili. Uvukelwe yini? So why we twaka kamopili so? Wena. Kuthi uyahamba. Imali estupid. Awuhambi. Seshawe stroke lo mntwana. Ulo. Yashawe stroke mugitsabaleni. Atsamaya anhlanhla adlolele into tsa dithu. Mara mabhodi thatha zitsha. Senyasaba ifoni angisayazi ifoni. Sengithenga amafoni kangaki. Hello, I am so super excited to be here. Excited about the new episode we got to have today. And that's exactly all about Street Channel. For those who don't know me, I am Lady Blue. And for those already know me, thanks for always tuning in. Without forgetting to subscribe to our videos, sharing our videos. Once again, guys, so today ke ngolo se ke mamhlatshwayo. Sky ke ngolo se ke mamhlatshwayo. Mamhlatshwayo o rona le bothata ka ngwana makhelwane hae. So pele ke le senyetsa monate, pele ke hlalosa too much into exai understanding hantle. Ke kopa o attenda mamhlatshwayo mona. Ke utlo hantle ho etsahala eng. Ke kopa fela o eme hanyane mo o ska move. Ke gutlele mamhlatshwayo a tlo go jotsa hantle ho etsahala eng. A ke re ke le shweditse mo Instagram ke Lady Blue 080 le ko TikTok ke Lady Blue 080 #yes baby motho moholo. So ke kopa attenda mami ka mona ke utlo go etsala eng. Yes baby. Motho moholo le kae? Sa phela njani? Ke teng le nna mtswadi. Mamhlatshwayo ko wena ke. Yebo mama. Okay, thank you mama. Ne ke batla ba sure. Okay, mme mamhlatshwayo ne ke kopa o jotse di viewers tsa Street Channel wena hantle why o re ngolletse ka jona. Mina ngimbalele namhlanje ngendaba kamakhelwane wami. Uhlushwa umntwana kakhulu and uhlala ekhaya uhlala eyi1 umakhelwane. Yeah. Umntwana wakhe uyamshaya umthathela imali. Ukhala njalo uyangikhalela. Manje ngiyabona ukuthi ngcono ngifonele ishow ngoba ngihlale ngikubona eshowini yakho yabona ukuthi usiza abantu. Uthi ithi ngifonele ishow then ngikwazi ukuthi ngizokwazi ukubona ukuthi umama simsiza kanjani. So motho moholo ntho o ibuang ore umntana kamakhelwane wakho uhlupha umakhelwane wakho. Uhlupha umakhelwane wami. Kwenzakalani makamhlupha ngifuna ukuthi ama viewers we Street Channel understand azokhona nawe ukuthola. Uhlupha ngoba umakhelwane meke buye uzongitshela ukuthi nangilomntwana lona manje sekayamlwisa ufuna ukumshayela imali ufuna imali ngenkani noma naye engenayo mari kumele amnikeza athi nje uyayifuna yena. Athi noma egeza nje unokumhlukumeza nje umeke egeza ufuna ukungena ekamereni ayenza izinto ezinyanyisayo. So nami senyamthukela ukuthi maybe ngasukeleke nje rap umngani wami lo. Umama uhlala nobani? Uhlala eyi1 uhlala naye lo mntwana lo mara umntwana uhlala ngaphandle mara ukuthi usuka afunana endlini mina. So umama uze wamtshela ukuthi khona Lady Blue maziyo onceda abantu. Ngeke ngamtshela. Ukuthi kumele ngimtholele usizo sizame nje ukuthi sithole usizo ngoba le ndaba le yalo mntwana ayikho right. Baseke umfana njengoba umuntu omdala soshila ukuthi sesilana ngicela ukuthi singene ke motho moholo sibone ukuthi kwenzakalani. Yeah, bengisacela ukuthi sihambe bathe motho moholo uthathe indini buhlungwane. Zibuhlungu because I can understand ibana why bayetsa so. Awuthisisi. So wabonga bhalanga naye umuntu omdala. Okay, yena? Ayena uthi uyamsaba ngoba usaba nale ngane yakhe. Okay. Njengoba isaba le ngane bona mina ngathi thini vele ngiyenze ukuthi ngikwazi ukuthi asizakale. Okay, motho. Koko. Mtswadi lika saphila njani? Ngikang no utsoba ngibona ukubila mnyako fast. Unotsa mama? Busasicabanga. Busasicabanga. Awona buthatha mama ka hlompho libiko kobetso ne ke kopa re buele mo le site nke ska bo mo pela mnyako mami. Mme mtswadi. Okay, ne re kopa re emele mo mami. Okay. Mme ke Lady Blue wa Street Channel. Ska ha ke Lady Blue wa Street Channel sona ke ngoloswe ke mami ka mona. And ska ke ngoloswe ke mami o ntjoditse go hlopha ke ngwana. Wena hantlantle o mang ka sefane? Mbatha. O mang? Mbatha. O membatha. Okay, membatha ona bothata he. Ska mamhlatshwa ngodi a ngolletse o ntjoditse gona le bathatha mabapi le ngwana ha wa mshimana. Ka bohloma. Ke kopa pele ke jumpa ho di conclusions ke jumpa ke etsa ntho ke sa itsebeng. Ke kopa wena o ntjwetse motho mo. O wetsahala eng situationing ya hao? Okay mama ngihlala nomntana momfana. Umntana uyangihlukumeza bafethu. Angikhona ukuphila kahle. Umntana mangigeza uyangena la ngigezela khona ekamereni.
kwesinye isikhathi unokubhounce ibunu Uyenzani umuntu omdala umntana bounce ibunu kanje ukushaya ibunu? yebo umntana bengimzalayo manje ngahamba ngatshela umakhelwane wami ngoba ngihlale ngicloze naye hey mama mfethu nangu umntana ngibonisa umhlobo Makasuka akushaya ibunu usuka mntana utakiwe uphuzile okuphonza angimtholi noma uyabhema or uyaphuza angimthola katholakala ngathi uyabhema angimtholi hayi unokulala uthatha izinto la izina yothengisa So mina lengithusayo njengoba umama akhe lithe ujula lena liwala njengoba mawuthi unokushaya isibunu umntana umuntu omntana into efuna uyibuza usuka kwenzakalani umile mhlawumbe ushapha ibunu akhe ngibatha understand how it's like mhlambe ngiyageza sengigqokile ipaint nebra ngithi hayi awuthathe noma yini la ngimangidlula nje so wena mama unokuhamba ngepaint nebra maybe endlini noma like ngifuna ukuthatha ivaseline mhlambe ingaphi dining room uyayibona iphume ekamereni ngithi akuthatha ivaseline apha ngizobuyela ekamereni mhlambe uzongena uphuma ngale thola ukuthi usuka asehumini lakhe makangene uye lo esibunini sakho ngimdala ngingaka umntana nami engimzalayo makavuke ekuseni ugwayi wakho uhlala uthe uhleza avukele uhlala lapho makavukele awuvukele nje uhlale uvukele angi-understand why angatholi girlfriend so yazi mina into engizibuza mama usuka avukele yebo uyagcina mripa phela tena moreyipa phela because umuntu omdala wayimele ushaye umama wakho isibunu hawu ayikho lento ayenzayo lo mntwana akajola akaziboni ngaphandle kokushaya ibunu eyiphi into okuhlupha ngayo ngaphandle kokushaya ibunu ukuthi awuhlukumeze akikho uyithe ushapa ibunu uthatha ini imali yami yepension uthatha amabhodi uthatha zitsha sengiyasaba ifoni angisayazi ifoni sengithenga amafoni ngayingaki ungihlukumezile yazi umuntu omdala nomntana uyangidina ungihlukumezile athi ngimpisi hayi sesasaba kuthi ngikuphothemele mama please nginaridaka phika uncela size ngapha kucha protect mama uncela uze ngapha umuntu omdala what kuya ngondela what ibuhlungu ngiphatha kabi Amakamera angaka manje ngenzakala. bayibona le kai Hayi sorry sisi guys. kisha ye Ngimilika nje ngibulisa iqala nje. ngithi my brother le kai Ngidinga. yeah so tedi pe wetsa lang ka yona Teddy bear. ore ke ha o tloa o tsuwethu ha o itshwa Nakala ka teddy bear ne bompole le motlaso. ye Ule motlaso. nna ke le motlaso Ah. motho molo right ke kopa re lo emelang mo le hanyane he please re eme ntela usi Njani? right my brother wena kahle kahle Tironi njani? ha ke sharp ya motho mola ke se motla emela kai Asingamela khona la nje yazini. Siqedile ukutabeni zingaka. okay motho molo kopa re emele mo please my brother igama ubani Igama uSiphiwe. ubani Siphiwe mari siphiwe ngibiza ngosesh. estraten bakubiza ngosesh Yeah. mara wena igama lakho uSiphiwe ay sesh nginenkinga ngawe mina Ukinga usini. lo umama mombhekile umthatha njengani Njengomama njengomama wakho okuzalayo so wawuzibamba ngaphambili uvukelwe yini so why uyithwaka kampili so wawukwela bathu wathwele Akhe market. umakesini Uri ne di camera yakho. so uyithwaka kapili awubona di camera Nantsusa ka. awuthwile uyithwaka mopili ubontsha uthwile okay sharp ke re mme wa ho mo bona ska eng search Njengame wakho. ska mme wa so nako o tluwang wena ha mama maybe a go nka vaseline mo ntlong wetsang o qala mo spank se bono o tluwa Hayi mama ngingenza leyo nto. ngekakhuluma Futhi manje. motho mo le kopa mo jwetsa le bona o wetsang Hawu nofakazi. Makhelane wakho lo mtshela wakho. Ushayela ngakho la isto. mela sabukesa mela sabukhamba ngqulu ahlala so ke kopa ditulo di kae Adituya nje. hadi wena o controla everything ya jarata ena I need. uyayicontrola motho mo le kopa re tleng ka mo please blue uyayicontrola okay ngicela simeni ngapha please search ngoba ankon motho mo le kopa le ska fukelang camera ke batla batho ba bona hore mama o apuzeile ha ka kang Hayi mama Okay. ngiyakuzile mina. wait search wait ucontrola yonke bana ba sekolo ba feta okay ba rasa ka bus but fine so motho mo le ke kopa o botsa something nna like into ke sa understanding antlantle ku research uthi wena umshayi umama isibu Hawu mshaba msibona banga la. Hayi umakhelane wakho ngahleli la. Awuqeda bathi ngidele la yabona? manje ufuna ukumenzani njengoba abantu baqeda ukuthi yasena Singantshela nje njengamakamera zini. okay ayithi ukubuze ke wena search khona into engimangaza ngawo umama uthi wena everyday ekuseni mawuvuka uhlezi uvukele
uvukeliswa yini ukubona umama every time mutho mulikubo kamshwethe hawu mongena la endlini usuku unjani la ngaphambili usuku unjani wangafikanga ekseni wamthola enjani lo mntwana every time okay mama wena uthe mawufika ekseni kuma kwenzakala ini yes bekevuka umama uyangena fika bamvulele angena beqeda ukungena kusho ukuthi beke sitshela ukuthi uyomthola i1 ngalelo yebo kanti ngikhona sile wena so I want to literally like in chonkintse ke makatsa but because of ne go pa re emeleng ka mo please batho ba baul because of kids la kuningisa ngapha ngala ya ngukisa ngapha because of yazi iyangenza comparison so iyangenza kanjani ya uyangiphaphela phela ingenza ini yabona ukuthi uyaphapha sethe indaba enzikisi yabona ngizongiphaphela nami ya kithi ukuthi umuntu nareka dila ye so ke sathi ke mutho mulu okay jarata lona igolo ebilane igolo o hirisitse okay ke jarata nje search wabona wetsa re ke change le directions too much ngiyabona ntshwetso go bathatha ba okay why o nka chelete ya mama akungithatha wa nka chelete ya mama mama zikuthesela le mali le mali tsweking mamnwane mbonse ustonti bakhe akezwa akezwa ibadla ukhipha somewhere usini bacishe bawukhipha bekayenzani uze ukuthi bekayenzani mangithi ngiyophanda angiphandi ngumawulithi ngisesimali kamawulithi ngithanda kanje umama so wena uphanda ngani awusile ngithi ngiphanda ngani ya medicine uthi angithi ustot wena uphilisa umama yebo kahle kahle wena mele sibizela amaphoyisa mina ngiyenza ngithi mele ngibizela amaphoyisa makhelona make akasekho sekwazi kumkokotela ekseni uzomkokotela ufuna ukubenza ufuna ukubenza ufuna ukubenza siyasiphuzala vele search ngithe mutho ke mme wa wana ene wa nqaka ka ntshotso dietsa o monkela tšhelete etsang wa o itshwara se ka ntate wa moe o etsang mama nje nikiya ngena ngani mama serumini sihlale libanga sisabhema yabo yani bem namanje njengoba ukhuluma namotha kwangu angitawa unjani wenzeni right njengoba bengingena lana ye ngihlala ngisukele nje mama uhleza phathana nabo Teddy Bear ukuthi Teddy Bear menza ukude kanje nje phathana uye no Teddy Bear wenza ukuthi mawufike ekseni Teddy Bear nje ngithola hleli ngapha so ngizingisa wena uvuke uphethe Teddy Bear umbekela uTeddy Bear hayi phela umama unomunye umntana omncane uTeddy Bear wakhe lo awuhlanyine perhaps angeke kumele yesayike yiwo bagula uthu hawo ngiyagula sesho ngoba ambona umakhelwane ngepolice station ke manje angibhalanga ngamahala ufuna ukuthi bakusize maybe wena nami I understand ani uhloka thuso Shumaza mali wena kuyise fela ngomama isono so ngicale sanka funeka aqale sanka lo sisimhambise nango kwena umuntu wena yabona sizwa ukuthi basejazini kunani umthonguthi sambo hlokuka yona kure ufedise isikolo sethi lutho uwetsang uphelelwa grade 10 lo ngimzama ngimfake ekolweni eziright njengomntana mina angithi mama ngibuya bosona ngiyatshontsha yonke into ngihlale ngirong hayi makumakhelwane uhlala kungenile makhelwane yazi mfana wena yenzana ni ngicela ungivumele uzokhona ukuba ne-future bright uvumele ukuthi ngikuthathe wena mangikuthatha kanjalo uye kuba masanka lapho uyolungiswa ya ungamakho vele ya imaqala ngicela ungaphusha uguchi kanje phela ungaphaphela uguchi uyakubamba kanje ngoba unangcono wena uyakhona ukuspray umamakho wena uyakhona ukushaya umamakho wena kumnandi mawubamba umamakho ibulu zakhe maka wena ufuna ukuthi ugutsha kubamba isandla umbambelani ngimenzeni phela ngimazi umama kusuka kwenzeni mawumshaya isibulu wena mina usuka kwenzeni mama kancane mama wena muthwako ngathi ufuna amaphoyisa wabona usadulise ufuna amaphoyisa nawe njengoba singoba angeke usikhuluma angeke sekukhuluma shawe uyeke shawe stroke lo mntwana ulo ya shawe stroke never atsamaya ntantla ahlole into tsa dithuya mara ngobuya la ekhaya la uzobuya right be vele right manje awukho right hawu mama ngimekhelani wona ngimekhelani ufike ngoba isikhathi manje ushawa mama yabo vele uyafika sike salela uyangitshela ukuthi ngizokubona ukuthi wenza ukuthi wenza ukuthi mama wakho uyona mama ukuthi umama unama umama wakho unama umama wakho udoma ngaleyo ndlela ukuthi mama nje unenkinga zokuthi ubaba nje ushila yabo uhlala yonke into akusubone inkinga mhlawumbe ubone inkinga mangabona mina ubona ubaba like
iblame yabo always nje So ngicela ukubuza something njengoba ubaba wena makashonile usoya control mara control needs mina wena njengoba ubaba ufuna ukuba ubaba wala that's why ukhona ukubamba umfazi wakhe ama private part wakhe I like gizi phela manje wena sokucabanga ukuthi sekezokwazi bathola ulukahlopoli mama hanga usiyele ngwane wakhe obulayi ngicela uhambe naye mama akawubulaya akaphila manje amakhelwane asikhulumi nawo amakhelwane lungenayo balo khona lo mu discipline yabona so kama ubatlela le batho ba tlo khona mu discipline ibe ngwana abomntana oselayini ayikuzoyela itshala zakhe eziphedayo yo manje lefuma ngicela ngihambe ngaze ngakamera yes ukuchimela kubambe kanje mawuhlanga you sick uyagula ngiyagula lo angithi uyagula mama yabona mama ngikisele emakemereni haku right angithi uyagula nje angazi ngifuna i-teddy bear siyabe siyiphethe uhambe naye siyabe siyiphethe akayithatha ahambe nayo ahambe nayo wena izomsiza phambili izokusiza uzokhona ukubatshela nalapho uyakhona ukuthi inkinga ukutholela i-therapy uri ke ngitsho yesa ngo utshwarele i-teddy bear ube kugwayi wakho la awuthola uke wathola akaze iphi intombi yakho ngibona akaze iphi intanga zakho namantwana ngibona imzukulu mina ngibona ngizukulu unjani umama wakho mawuthi umama wakho makakanje mama khona nomakhelwane umama wakho unjani so udelela umama wakho ngaleyo ndlela uzotshela umama wakho phambi kwakho ukuthi mama wakho udelela thina uyambona uyadelela akahloniphi udelela thina maybe awuhambe ngiyaya mhlambe lo muntu yejabulani ngizobuza ngamnandi lakizi ne mama uzobuya after isikhathi wena uzobuya after isikhathi noma ungathatha 3 years right hayi mothomolo uthanti fela angifela silimo ke batla go mo re tomisana e make sure fela o ngihambe mina uyahamba imali estupid ekuthi awuhambe mina ngabe thatha ngalo mina ngabe yosiza ngayo phambili uthi mbambe sihamba naye sihamba naye mama evuma veke ngicela sihambe ngicela ngicela nani nihambeni nathani ngoba umntanakho uzokhona ukubona ipositive ukuthi hamba kanjani ya or ngizahamba nawe umakhelwane nomasala ngizothatha umama umntana simbonise ukuthi iprocess yomntana sami azokhona ukuthola ama-therapy simise lapha ku-rehab aye kubhema bayomdiscipline lapho bamdiscipline khona ukuthi abe sharp umuntu omntana sombizela nabantu aba-right abazomfundisa ukuthi umthetho yini hayi mama ngeke evuma vele ngifuna ube right nami mntanami so umuntu omdala thina ngazi ngizohamba nomama ngifuna ukuva ishow lana sizokhona ukuthi uza kutshela makabuye izathi after lapho makaloko asayina something so uzamkhapha ungangivokani uyabona ukuthi ukusmayela nento engekho ujabiwe wena phathe kahle mntwana uphilile right utho mulu le ke kopa wa timela kopa kuchi ke kopa le komise koloing mfana mutho mulu ke kopa le gona re etse mama ne ke rata o nka go leboa mutho mulu ke rata o fa mantswe a i3 a i2 ke rata gore ba few bomme ba tshwanang wena ha o tshwane ko re life nya no life re phelang ko yona re phela ko life whereby bomakhelwane ha ba bopane bomakhelwane ha ba ratane so umpontshitse gore lerato le ubuntu ke eng today le nna as a presenter ke le nno gantlantle humanity ke something e re hlokang re le batho because of kanto wena makhelwane o neng ka se ithole thuso not because of ha khona go ngolla but because of une se a bulaile mo moyeng a shwele but because of una le bomakhelwane ba tshwanang le wena today ngwana o ga gona mo nka a tlo gona ha gutla a bone bophelo ke eng so ke rata o leboa mama ene ko jetse ke kopa ntho o etsang o sky stop o qhubeke o iyetse le ko bommeng ba bang le ko baneng ba bang bo bomme ba bang ke a leboa motho molo ya nami ngithanda nje ukuthi ngibone ukuthi nizile ngitheme ngibhala nafika yes ngithanda nje ukuthi ngathi angabuya nje usizosuka litholile lomntwana mama yakhe azokwazi nje ukuphumula enhlizweni sizomisa ku disciplinary camp umuntu omdala lo mntana ye ku therapy sokhona ukubona ukuthi into enza ukuthi aphathe lo mpopilo wakhe ukuthi
uyamudla uwenzani asazi nokuthi azagcina ashaya umama yini yabo so khona ukubona ukuthi inkinga kahle kahle ikuyo lezi zinto lezi makazibhemile sibize nabantu base-rehab simbone like sibone ukuthi yini because if I think ukuthi kusase umfana oyanga ongazithintitha abashapo right okay ngiyabonga umuntu omdala ke ngicela ukuyivala ishow ke hey guys ngiyathemba ngilibonile lona what I king ntho etsalang today re fihlile ko ngwana mama seshi ke ngwana o stout ke ngwana o shapang mme wa hae ke ngwana o etsang eng wabo so ntho ke sa itsebeng he ko what I king e re hantle ke bue le mama ke ska ke bua le mama so ke motho tsone go tlo etsahala eng stepong se so ane so ska mama hale mole o motho mole ya o ebile le so atumela motho mole ntho tlo etsang no a ke tse Gucci sa misitse ko koloi okay ntho ke tlo etsang no kore ke go paretsa mai ke go paretsa mai because of ngwana ke batla a o chathole le di therapy re miso ko di disciplinary camp re bone o etsalang ka yena a ye rehab kore abe sharp abe clean ba tseba wa iketsa so motho o motho mme and it's ka o le motho mme even if no le ntate but okay baba motho mo ke etsa so even if no le motho ntate ke thusa motho kaofela but ke etsa so go thusa ka lebaka la gore ke a bona ngwana o tlo qetela gore e ya go raping ya etsa so gore ke batla mo khutlisa unless if sa etsa se re mo tshwarisa so no a ke tsebe ntho tse o di etsisa ke baka la ntho tsa ditsubang mme ba ditsubile di kena ntho yena okay that's why ngifuna ukuthi manje umuntu omdala sihambe usijoin sambe naye uzokhona na ukufila ama forms ukuthi nawe uyavuma as umuntu omdala so that if kwenzakala something wenza uvelelwa yini akavelelwa yini bese wathi ba ke emara vele yimi you understand anyeke azavelelwe something anyway ebed you understand anyeke azavelelwe something ebed ya uzothola usizo ukuthi nje umzali wakhe mele uyenze hey guys wayisiking labona kanhlanhle ntho etsala king today re fitlile ska re fitlile mo le bona re abutu tella mo hae jwang but gore ke Lady Blue ene ke a bona gore abuti sentsana na le future sentsane le youngster e lahletsweng ke tsela so if aka iphetha re se re misitse bo di rehab re misitse bo di disciplinary camp mo re tlo misa police station re tlo misa maponeseng ho bulela gore fela hantla ntlo tlabe ile mthweleng jwalo so no ke batla o tsibisisa re bone le batho ba molao ba sebetsang ka health re mohlomong ntho tse reng ha di tsubile ke tsona tse etsang ho rantlantle abe so ke a le rata batho ba baholo so if lona mo mathateng aso o ska lebala fela go email ile ko Street Journal because of Lady Blue una le lona and le ska lebala go follow ko di personal account yaka because of ko TikTok ke Lady Blue 080 le ko Instagram ke Lady Blue 080 #yes baby motho molo ke a le rata ka fela guys ene hore ke a le malo ke sa nka se stop thusa batho I'll see you in the next episode yes baby